Ahojte, volám sa Lenka a som koordinátorkou nemeckej agentúry. Sama som bola už v Rakúsku ako opatrovateľka detí, ale takže viem, čo to je, vycestovať proste do cudzieho prostredia, byť stále s rodinou cudzou zavretá, byť medzi štyrmi stenami, po prípade v dome, to je jedno. Proste ste v cudzine a nie ste si isté s jazykom. Preto som sa rozhodla natočiť pre vás toto video, takýto mini kurz so 100 vetami pre vás, aby ste si zistili alebo si jednoducho otestovali, aká je vaša nemčina, aká je vaša úroveň, či už ste sa učili v škole alebo ste samouk. To je na vás. Pripravila som si pre vás takéto 3 papieriky, vytlačte si ich, takto ako mám ja, a čítajte si ich spolu so mnou, to bude úplne najlepšie. A teda poďme na to. Takže prvá taká oblasť, ktorú budete určite potrebovať, je zdravie, telo a pomoc. To sú vlastne také veci, ktoré sú pre vás základom, lebo sú zamerané na monitorovanie stavu, lieky a ťažkosti toho seniora. Takže začíname. Veta číslo 1. Ako sa dnes cítite? Wie fühlen Sie sich heute? Wie fühlen Sie sich heute? Veta číslo 2. Spali ste dobre? Haben Sie gut geschlafen? Haben Sie gut geschlafen? Veta číslo 3. Bolí vás niečo? Haben Sie Schmerzen? Haben Sie Schmerzen? 4. Kde presne vás to bolí? Wo genau tut es weh? Wo genau tut es weh? 5. veta. Tento liek musíte užiť pred jedlom. Diese Tablette müssen Sie vor dem Essen einnehmen. Diese Tablette müssen Sie vor dem Essen einnehmen. 6. Tento liek je po jedle. Diese Tablette ist nach dem Essen. Diese Tablette ist nach dem Essen. 7. veta. Tu sú vaše lieky. Hier sind Ihre Medikamente. Hier sind Ihre Medikamente. Máte závraty? Ist Ihnen schwindelig? Ist Ihnen schwindelig? 9. Chce sa vám zvracať? Ist Ihnen übel? Ist Ihnen übel? 10. Zmeriam vám krvný tlak? Ich messe Ihren Blutdruck. Ich messe Ihnen Blutdruck. 11. veta. Zmeriam vám teplotu. Ich messe Ihre Temperatur. Ich messe Ihnen Temperatur. 12. veta. Máte horúčku. Sie haben Fieber. Sie haben Fieber. 13. Musíte viac piť. Sie müssen mehr trinken. Sie müssen mehr trinken. 14. veta. Pomôžem vám vstať. Ich helfe Ihnen beim Aufstehen. Ich helfe Ihnen beim Aufstehen. 15. veta. Oprite sa o mňa. Stützen Sie sich auf mich. Stützen Sie sich auf mich. 16. Pomaly. Krok za krokom. Langsam. Schritt für Schritt. Langsam. Schritt für Schritt. 17.
Potrebujete invalidný vozík? Brauchen Sie den Rollstuhl? Brauchen Sie den Rollstuhl? 18. Zavolám lekára. Ich rufe den Arzt an. Ich rufe den Arzt an. 19. Bolí ma chrbát. Mein Rücken tut weh. Mein Rücken tut weh. 20. Bolí ma žalúdok. Mein Magen tut weh. Mein Magen tut weh. 21. Máte zápchu? Haben Sie Verstopfung? Haben Sie Verstopfung? 22. Máte hnačku? Haben Sie Durchfall? Haben Sie Durchfall? 23. Je vám zima? Ist Ihnen kalt? Ist Ihnen kalt? 24. Je vám teplo? Ist Ihnen warm? Ist Ihnen warm? 25. Chcete deku? Möchten Sie eine Decke? Möchten Sie eine Decke? 26. Potrebujete si odpočinúť? Müssen Sie sich ausruhen? Müssen Sie sich ausruhen? 27. Položte sa. Legen Sie sich hin. Legen Sie sich hin. 28. Zhlboka dýchajte. Atmen Sie tief ein. Atmen Sie tief ein. 29. Nebojte sa, som tu s vami. Keine Angst. Ich bin bei Ihnen. Keine Angst. Ich bin bei Ihnen. 30. Bude to v poriadku. Es wird alles gut. Toto bola prvá téma. Zdravie, telo a pomoc. Dajte si kľudne malú pauzu a prejdeme na druhú tému. Tou bude jedlo, pitie a kuchyňa. Keď začnete rozprávať s dôchodcom alebo so seniorom, jednoducho nebojte sa rozprávať, aj keď si nie ste isté tou gramatikou, ale naučite sa slovíčka, tak ten dôchodca pochopí, čo chcete. Len sa nebojte rozprávať, to je základ. No, máme tu druhú tému a tou je jedlo, pitie a kuchyňa. Essen, trinken und Küche. Tieto vety vám pomôžu pri varení, servírovaní jedla, aby ste vedela, čo klient chce. Takže 31. veta. Čo by ste chceli na raňajky? Was möchten Sie zum Frühstück? Was möchten Sie zum Frühstück? 32. Chcete chlieb s maslom? Möchten Sie Brot mit Butter? Möchten Sie Brot mit Butter? 33. Chcete džem alebo syr? Möchten Sie Marmelade oder Käse? Möchten Sie Marmelade oder Käse? 34. Dáte si vajíčko? Möchten Sie ein Ei? Möchten Sie ein Ei? 35. Na obed bude polievka. Zum Mittagessen gibt's es Suppe. Zum Mittagessen gibt es Suppe. 36. Chutí vám to? Schmeckt es Ihnen? Schmeckt es Ihnen? 37. Je to príliš horúce? Ist es zu heiß? Ist es zu heiß? 38. Je to príliš studené?
Ist es zu kalt? Ist es zu kalt? 39. Chcete ešte trochu? Möchten Sie noch etwas? Möchten Sie noch etwas? 40. Stačí to takto? Ist das genug? Ist das genug? 41. Čo budeme dnes variť? Was kochen wir heute? Was kochen wir heute? 42. Musím ísť nakúpiť. Ich muss einkaufen gehen. Ich muss einkaufen gehen. 43. Čo potrebujeme z obchodu? Was brauchen wir aus dem Geschäft? Was brauchen wir aus dem Geschäft? 44. Máte na niečo chuť? Haben Sie Appetit auf etwas? Haben Sie Appetit auf etwas? 45. Pite prosím. Trinken Sie bitte. Trinken Sie bitte. 46. Chcete vodu alebo džús? Möchten Sie Wasser oder Saft? Möchten Sie Wasser oder Saft? 47. Káva je hotová. Der Kaffee ist fertig. Der Kaffee ist fertig. 48. Pozor, je to horúce. Vorsicht, das ist heiß. Vorsicht, das ist heiß. 49. Chcete cukor alebo mlieko? Möchten Sie Zucker oder Milch? Möchten Sie Zucker oder Milch? 50. Upracem stôl. Ich räume den Tisch ab. Ich räume den Tisch ab. 51. Umyjem riad. Ich spüle das Geschirr. Ich spüle das Geschirr. 52. Kuchyňa je čistá. Die Küche ist sauber. Die Küche ist sauber. 53. Môžete to pohrísť? Können Sie das kauen? Können Sie das kauen? 54. Mám to nakrájať na malé kúsky? Soll ich es in kleine Stücke schneiden? Soll ich es in kleine Stücke schneiden? 55. Chcete servítku? Möchten Sie eine Serviette? 56. Prajete si ovocie? Wünschen Sie Obst? Wünschen Sie Obst? 57. Dáte si jablko alebo banán? Möchten Sie ein Apfel oder eine Banane? Möchten Sie ein Apfel oder eine Banane? 58. Je čas na večeru. Es ist Zeit für das Abendessen. Es ist Zeit für das Abendessen. 59. Chcete len niečo ľahké? Möchten Sie nur etwas Leichtes? Möchten Sie nur etwas Leichtes? 60. Dobrú chuť. Guten Appetit. Teraz si urobte ďalšiu prestávku a už nás čakajú iba 2 témy. A to je hygiena a kúpeľňa a obliekanie a vzhľad. Takže verím tomu, že vám to pomôže. Urobte si prestávočku a môžeme ísť ďalej. No a môžeme pokračovať k tretej téme a tou je hygiena a kúpeľňa. Tieto vety sú kľúčové pre rannú a večernú rutinu. Takže 61, už sa blížime k 100, už ich nemáme veľa, to zmáknete. Pôjdeme do kúpeľne. Wir gehen ins Badezimmer. Wir gehen ins Badezimmer.
62. Musíme vás umyť. Wir müssen sie waschen. Wir müssen sie waschen. 63. Chcete sa osprchovať? Möchten Sie duschen? Möchten Sie duschen? 64. Voda je príliš horúca. Das Wasser ist zu heiß. Das Wasser ist zu heiß. 65. Je voda v poriadku? Ist das Wasser okay? Ist das Wasser okay? 66. Umiem vám chrbát? Ich wasche Ihnen der Rücken. Ich wasche Ihnen der Rücken. 67. Umiem vám vlasy. Ich wasche Ihnen die Haare. Ich wasche Ihnen die Haare. 68. Tu je uterák. Hier ist ein Handtuch. Hier ist ein Handtuch. 69. Musíme si umyť zuby. Wir müssen die Zähne putzen. Wir müssen die Zähne putzen. 70. Kde máte zubnú protézu? Wo ist Ihre Zahnprothese? Wo ist Ihre Zahnprothese? 71. Ideme sa holiť. Wir gehen uns rasieren. Wir gehen uns rasieren. 72. Potrebujete ísť na toaletu? Müssen Sie zur Toilette? Müssen Sie zur Toilette? 73. Pomôžem vám na toaletu. Ich helfe Ihnen zur Toilette. Ich helfe Ihnen zur Toilette. 74. Musíme vymeniť plienku. Wir müssen die Windel wechseln. Wir müssen die Windel wechseln. 75. Naneste si krém. Tragen Sie die Creme auf. Tragen Sie die Creme auf. 76. Učešem vás. Ich kämme Sie. Ich kämme Sie. 77. Cítite sa teraz lepšie? Fühlen Sie sich jetzt besser? Fühlen Sie sich jetzt besser? 78. Opatrne, podlaha je mokrá. Vorsicht, der Boden ist nass. Vorsicht, der Boden ist nass. 79. Držte sa ma. Halten Sie sich an mir fest. Halten Sie sich an mir fest. 80. Môžem vojsť do kúpeľne? Darf ich ins Badezimmer kommen? Darf ich ins Badezimmer kommen? Pozerám sa stále do papierov, pretože niektoré vety sa dajú povedať aj inak, ale ja vás to chcem teraz učiť tak, aby ste to mali pred sebou, aby ste vedeli tú výslovnosť. Ale stále platí, že netrápte sa so skloňovaním, nebojte sa rozprávať sa s tým seniorom, ako vás napadne, alebo aj rukami, nohami, hej. Keď si neviete rady, tak keď neviete, ako sa povie slnko, tak povedzte to žlté, čo svieti na oblohe, hej. A ja som takto začínala, takže je to normálne a tak sa naučíte časom aj ostatné slová. Nebojte sa toho. No a ideme na poslednú tému a to je 4, obliekanie a vzhľad. Ankleidung a und Aussehen. Tieto vety pomôžu pri manipulácii s oblečením a príprave na deň so seniorom, hej?
Máme tu už iba 20 vied, takže to zvládneme spolu. 81. veta. Čo si chcete dnes obliecť? Was möchten Sie heute anziehen? Was möchten Sie heute anziehen? 82. Vyzlečte ma, prosím. Ziehen Sie mich bitte aus. Ziehen Sie mich bitte aus. 83. Oblečte ma, prosím. Ziehen Sie mich bitte an. Ziehen Sie mich bitte an. 84. Tento sveter je pekný. Diese Pullover ist schön. Diese Pullover ist schön. 85. Je vám v tom zima? Ist Ihnen darin kalt? Ist Ihnen darin kalt? 86. Potrebujete bundu? Brauchen Sie eine Jacke? Brauchen Sie eine Jacke? 87. Obujeme si topánky. Wir ziehen die Schuhe an. Wir ziehen die Schuhe an. 88. Kde máte papuče? Wo sind Ihre Hausschuhe? Wo sind Ihre Hausschuhe? 89. Zapnem vám gombíky. Ich mache die Knöpfe zu. Ich mache die Knöpfe zu. 90. Zaviažem vám šnúrky. Ich binde die Schnürsenkel. Ich binde die Schnürsenkel. 91. Chcete si vziať klobúk? Möchten Sie einen Hut aufsetzen? Möchten Sie einen Hut aufsetzen? 92. Toto tričko je špinavé. Dieses T-Shirt ist schmutzig. Dieses T-Shirt ist schmutzig. 93. Musíme to dať vyprať. Wir müssen das waschen. Wir müssen das waschen. 94. Oblečte si čistú košeľu. Ziehen Sie ein sauberes Hemd an. Ziehen Sie ein sauberes Hemd an. 95. Pristane vám to. Das steht Ihnen gut. Das steht Ihnen gut. 96. Chcete si obliec pyžamo? Möchten Sie den Schlafanzug anziehen? Möchten Sie den Schlafanzug anziehen? 97. Pomôžem vám s ponožkami. Ich helfe Ihnen mit den Socken. Ich helfe Ihnen mit den Socken. 98. Je vám tento odev pohodlný? Ist diese Kleidung bequem? Ist diese Kleidung bequem? 99. Vezmite si okuliare. Nehmen Sie Ihre Brille. Nehmen Sie Ihre Brille. A tá veta, kde máte načúvací prístroj? Wo ist Ihr Hörgerät? Wo ist Ihr Hörgerät? Gratulujem vám, ak ste dopočúvali týchto 100 vied so mnou a vydržali ste až do konca. Verím tomu, že keď túto nahrávku budete počúvať 2-3 krát denne, 2 týždne, dostane sa vám všetko do uší
či už vety alebo slovíčka, to je jedno. Proste podarí sa vám určite nejakú vetu v tej rodine spojiť dokopy z týchto vied, čo ste tu počuli. Každá tá veta sa dá povedať aj o čosi inak, takže ak viete ju povedať inak, má tiež význam, pokojne, nebojte sa, vyjadrite sa. Následne, keď sa poučíte, ma kľudne skontaktujte v agentúre, v ktorej pracujem, kde som koordinátorkou. Cez mesiace júl-august berieme ľudí, ktorí majú základy nemčiny. Takže sa veľmi teším, že vám budem môcť pomôcť a samozrejme si môžeme aj zavolať a nejaké tie vetičky si spolu prejsť a pomôžem vám vlastne aj so správnou výslovnosťou, alebo aby ste neboli v strese, že vás akoby preskúšam, aby ste si boli istí, že naozaj tú nemčinu ovládate a že viete, do čoho idete. Takže ak vás zaujíma viac informácií o tom, pre akú agentúru pracujem, pokojne mi napíšte, som tu pre vás a veľmi rada som vás previedla týmto mini kurzom so 100 vetami a držím vám palce, aby ste sa umiestnili v rodine, ktorá sa vám bude naozaj páčiť, v ktorej si naozaj sadnete s tým seniorom a že tam budete naozaj šťastní a že naozaj sa budete cítiť naplnenie. Takže želám krásny deň a ďakujem za vypočutie až do konca.